Guna ke Manchester City arpun hak English Premier League pada lim ke Real Madrid pada kait nok Al Hilal pada kiu kerdan ke Al Nassr hak Saudi Pro League pada poi Cristiano Ronaldo cekah kendai sepak rupsal gol hak Real Jauh parlok aku play tiba rol tapi don gemensi Christian terkasih supaban share like subscribe bersahaja terkunjuk jangan ke channel Koi terlok bikin lekai jangka Manchester City percaya ke Newcastle ke Manchester City kelak penlim da argol si gol jika argol jangka Manchester City letap da O'Reilly bat minta ke Manchester City ke duna setang arpoin pandirkat bat ke Arsenal haka English Premier League bat haka jing lekai jangka Real Madrid kelalim no Ahmad ke Osasuna da argol la si gol bat ke jing lim jangka Real Madrid kedai belat tabda ukarai haka minit ke bakandai tau syuaban kut ke jinglekai kumta ke Real Madrid kedang nek hi hakar dan ke Baningkong haka mecik handphone jong kala liga pada papai cek ke jinglekai jong Saudi Pro League ke Al Hilal percaya ke Al Ittihad kelai kait no ada marki gol ke gol jong Al Hilal tabda Malcolm haka minit ke basan dari ke Al Ittihad ke lepan pai no haka minit ke basan polai dau akor hadu bakut kijing lekai kila ikat no namar sikto pada kijing lekai jeng ke Al Nassr percaya ke Al Ahsan Al Nassr telah terlima ke Al Ahsan bestau golan no koman batu Angelo letap marci gol batu Cristiano Ronaldo letap argol kumta Cristiano Ronaldo olah poi sekandai sepak rupsal gol haka Real jeng usimet pada kena kijing job ke Al Nassr ke kius dan cek dan ke Baningkong Jong Saudi Pro League kewal kamai pesan poin neki arpa arsing ni mana pat ke Al Hilal kelahir no akhirkan ke baar bagi jingi kait jingi kai minit percaya ke Al Ittihad kublai shibun bepilak pelacor ban peti ke channel